When money speaks, the truth keeps silent. This is Storyteller Lyndon. Cucu saya payah ngelatih aja jadi Pak. Bapak. Meron Bapak lagi. Kailan ba yun ako na Bapak lagi? Syuk, boleh pergi dulu. Bila bagi nama lagi. You are under arrest. Andrew, Baby. Stop na mami. Ngayon lang tayo pa. Kung sure kaya ang laki yang sandalo ng te. what ko selai Andrew? Ngalai, laman ini gijing gijing ko selai. Pat gijing sosit. Kem nampoi shiro. Kaya karon pili ko kiban. Penting ka nga. Oh, siya pilit na umta. And also, ublayon kar kuya pi. Naso tawa. Take gijing siyam jong pi. Jing siya. Galadi bandan rekat bat fi. Kini kipor bahan pentingan fi. Hendra. Kung saya subhama bianga. Ngam leno. Galai pai no. Tadi sana mi mama. Hello. Oi. Tong ilawan. Amy. Yang. Andrew. Nganai no. Andrew. Wanung kuslai. Wala himla shubane kendo. Ang iya po pertai. Henry. Ngangit scam. Ba him taking do pan agunai. Bye. Miss you. Bye, Andrew. Take care.
Em, cái nôm lạ bằng lòng cùng ta. Phi phi đây tăng một phần lộn chồng à.